napasipulungi po Allah Ta'ala hilalan na iya on Roma parakae si dimi akat tamaraja iya narito madio marannoki nasabaangka na alimalabina nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nautusuk po Allah Ta'ala hilewon na iya tanawi nasaba nabinta memang Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muttaqin, bukan juga rahmatan lil muslimin, tidak juga terbatas pada rahmatan lil mukminin, tapi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Iya nama kokoe Pak Bue mamula di mega aga-aga na permasalah katawe karena tidak banyak belajar kepada sejarahnya Rasulullah. Bahkan yang melarang maulid dari tahun ke tahun justru saya melihat semakin jauh dari akhlaknya Rasulullah. Saya sempat menangis melihat satu postingan ketika dia memvonis guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar masuk neraka. Dia tulis bahwa 100% masuk neraka karena guru tak mencium kening Paulus. Saya mengatakan itu masih sangat kecil dibanding bagaimana Rasulullah memperlakukan orang non muslim. Ketika dia datang ke pasar setiap pagi menyuapi orang non muslim, orang Yahudi yang buta di pasar, tapi setiap Nabi suapi selalu dicaci Rasulullah. Diberitahukan kepada Rasulullah bahwa jangan dekati Muhammad, dia itu adalah penyihir, dia itu adalah orang yang sangat berbahaya, tapi yang menyuapinya itu adalah Rasulullah. Bahkan sekali-kali Nabi tak mengunyah makanan sampai lembut dan halus, kemudian dia suapi orang Yahudi itu, tapi setiap waktu dia suapi Nabi pun selalu dicaci, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu akhlak na alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magai karena Nabi bukan rahmatan lil muttaqin, tapi dia adalah rahmatan lil alamin. Maka daka bikin iya rotawe romakibo status makwaro tuo watunna Nabi masih hidup, pasti maka dato Nabi tamaranaka karena dia memberi makan kepada Yahudi, orang yang selalu mencaci Rasulullah, tapi Nabi selalu bersabar dan Nabi selalu memperlakukan dengan baik. Iya naruh akhlak na Nabi meloyal. Angka 2 telu ampe kedo melebina Nabi akatan yang ngemasak poleri salompe madecen na Nabi mau dijadikan sebagai pegangan berdasarkan tema yang diangkat panitia. Nomor siddi iya ro Nabi sitonganna iya komelo i lairanna maka da sininna nabi na utusu po Allah Ta'ala kay sama namoji asoja janganna ya kuy buka itu ko HPW irissa sa tau ngajajangan na Nabi Musa, irissa sa tau siaga na jaji Nabi Ibrahim, tapi magi na Nabi tama lay paringati kalahiran. Jadi rotau pandritai purai na pasipulung sininna nabi si bawa suroy na pasipulung manang ya 20 apa nabi dan rasul dan Rasulullah 25 napa na pasipulung makada kega nabi kami na maega de cenna na sabara na pasipulung ni Nabi Nuh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, alimalabina Nabi ta, yan na riyasang ulul asmi. Di tapalamosan na erodi, Nabi Nuh, magi Nabi Nuh, natama ulul asmi, sakbaralada, ina iya kumadawa Nabi Nuh, gapaje bicara na umana, cik di podangi 10 rewa. Bangkat tometoto dakway makwatu mentalo masige nasi kumojolo muli wakai suruga makai ka jaji mana Nabi Nuh tapi sabara
bahkan membangka sabara, sehingga ia naro asa barakange pabu debe matona magampang ia makokoai makuran ni tau mule pertahankan asa barakang nana tamakokoai tadi na ule sa barak tapamilo bawa berhasil apa sinetron manito linaita 2 jami manonton tapa manci tau sogi itu ya naro instan makasolangi de nagaga nana ya ko ujian ni de nagaga melo maka na madiawan nila na tapa melo ba misalasay tapa melo manci punggawa de na melo berproses de na melo maka na majama jolo kote oku masigi de na melo maka na taman ci paditi masari-sari jolo de tapa memang ci punggawa iya namanya ka masola makokoy ya to na namanya ka tapa melo ba manci punggawa de na macah nasabak macawe mi ko punggawa itapa melo manci punggawa ya to na makasolan iya kemudian lai pasipulong iyon na nabi ina 2 nabi apa iya rosesa makanja to nga sasabara makanja maya galicena tapi malampe umuruna jadi sapa ikega nabi maponco umuruna namanya galicena makurang salanna yang kedua Nabi Muhammad si bawa Nabi Isa Nabi Isa iparingati kelahiranna nasaba dibeto pa na mate Pak Nabi Isa kayak kami loko langit kedua ipasibawa Nabi Yahya iya naro Nabi Yahya si umur mematoy apa iya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria na Nabi Zakaria piarai Maryam na Maryam indo na Nabi Isa iya jadi ya 2 nabi oke langit kedua monro tapi makaleleang apa Nabi Isa jaji degambona ya to si Nabi Yahya paja ni macare paindona na mana makaleleang gitu iya na 2 nabi lai paringati kelahiranna tapi de na pada iya na tunang kamakadayero Natal si bawa mauli pada de na pada iya ko maulid de gaga sampajanna iya ko Natal mas sampajan iya mauli de gaga age pigo ko tama maulu de gaga hukum na iya pak de gaga maka nakamaki bid'ah de gaga takdir miasanya maulid apa ko makadaki maulid waktu jajinna ya ko makadaki maulud yang lahir jadi maulud ki kata maulid ki iya ko maulud nabi tay paringati nasaba angkay pole nabitta betungan lay pancaji iya ko maulid waktu jajinna 12 Rabiul Awal agan nay paringati nabitta jajangan na tanya mateangan na apa iya ro nabitta pada inaso na mateangan ngesiba na jajangan aso sinito tapi arabaman ini lemah dumpan ni monro jasad na nabitta karena membicarakan tentang penggantinya jadi kung kataw mate nang kajabatan na ilagga ijolo jabatange napa dikaremasi magay nasaba amana yang dia bawa itu harus ada penggantinya nasaba tanggungan angkang kataw angkang rana ay aja jo dilemak angka patanggungi nanya tema kokwa makagala minrat di bank lalu miliar dia apa kamu lewajaran nih iya tapi dia itu kagak ko masigi edi dia itu pengusaha ko magala minrat di bank iya aja tamagala minrat bela apa angka patut tanggungin apa wading lemak nasabak magay ya kung kainran nate ko surimunri mapasilolongan yan na kada angkain rata atau angka papin rata tata kita taham aja lalo tak kada alina mo minran matu piwa pasilolongan mapasilolongan tongang
Makanya kung kagaga tapin rengang tato kami mengiati maka dae pun ia pe kodenu lewaja iu mate uhalalakang ia ko mate ki lepa ni yo poko maka dae ko be sori mon itu mampasi lolonga tataki mata ngata masuruga apa tatajam tabahan ni mereka tu salapahan asal nalina mo mineral ternyata iya alina mahkamah aja cocok nih alina memang mahkamah aja tapi pada ko dia utama jolo apa dia ni pertama tay suruga na rekode na selesai masalahna iya ko selesai ini masalahna napai kung kasangkutan na yan natunang katau di pala kapakaroma minasili kang ngisi gara-gara kadagi tasil ko isin na nalalo ko dara na tay nalepas sapi di pala pakaroma na tawe nasili kang ngisi 500 itaw tertunda ta masuruga magapay di capak lokal na tayo lawawang lasay rambutan coba bawang dito tapi angka tapi meloka malengi amalan tanya tahu sogi ya angka taunasan nabita okomopi pada masyar tawi malalang lo pada masyar nai jempu na lai bawal lo ko onrok kami na matanrewi dena ni timbang deni ti lo ko timbangange napai malala lo ko pada masyar ni jempu jadi napai te antari lo malalang pada makala to lo pasae ro malalang apa ia tu pada masyar pak ia ko to malala lo bandreng talus sabu tau ya lalangi napai dapi capana ia ko to malala lo monri 5 sabu tau ya lalangi napai dapi capana berisangi monri napai 10 te malalang nei jempu na alena angka tau makoro niga nak kadai na binta tau masidakai denis sangi makadaniga na sidakai tau isidakai de tonis sangi makadaniga sidakai meloki ka lau pak guru ki carana magampang lauki oko pesantarenge lauki oko pantai suhange lauki oko sapaki pada masigi jamiatul khairiyah kepala na lauki oko masigi jamiatul khairiyah tanai pembinaan maka kadang kaganana oko kasiasi tidak mampu ya ko makadai angka makada aja mu pasiruntuk ka aja tono mu podang asalna tapi aja to mu podang ngerona iya pawajaran di sekolahna gang ka selesai ina rona sanabita tau masidakai denis sangi makadani gana sidakai tau isidakai de tonis sangi makadani ga sidakai aja nanti sangi makadani ga rahasiakan belajar tak kada oh ya anu asanna de nawa diri sasanna de to nawa di ita tauna jadi aku si runtuk hikmatu ya rona nae de tis sangi makadaya biasa pas sekolah ye de tonis sangi makada alena pura wajaran nga sekolahku sehingga tidak ada ikatan tau make tu nasan nabita napai malalang ako pada masyar nai jempu ako malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la di tempat yang sangat tinggi ternyata tau sogi pak yang penting melo yo po chale esesa napasipulong itawe na panalingang palo tak 20 sabu 50 sabu napamapoto isoting ay pares saya tu ini jampu ayak gapo mo pamatu itu ya tapi itu kagak amang saya kasih amalannya ya jadi itu amal rahasia jadi masih ada kaki dia dirisak ya. Supaya dia ni sama kerana ni gaji ronana usidak ke dia dirisak ya ronana dia tu ni sagi makanan ni kan pasti sekolah kan nah itu makan jalan
Ya kode tu layaro ya kong katau milau sumbangan ya wana cek dek. Kong katau milau sumbangan talengi goncingon roh adita. Ya wana ya roh. Kay risa milau itu ya lengi goncingon roh adi supaya ko malay di deni risa makadasya ganala. Marajito ay marajime set itu meta memang ina pertama suruh aku maku itu. Kak iya ro jalur khusus manang iya ro pak dia nama gampang de tapi iya na ro lalang dia na mit tamat aja kaya gaji takatai lino ga manyamang atau surimonri ke surimonri ka surimonri lino imonri pi tali ni kali kunci konra di tay akan jolo itu kare itu nasaba iya ko ale na malangi ale na dena ni sama kada siagi asidakang na makalay po nga Allah Ta'ala ko hadis sa kutsina nigi ataku malinga dena bilangan nga nalinga dito bilangan yung parewakang kira yo pwede layak kata ni dia kadari pagilagin law siapa aja ang kasi tu baca makoy biasa kak maku tanah-tanah ko tau panrita pa hakiki maka daka ke gaji roa amalan ibadah mana salatu maka di guru tatelu mana salatu telu nomor si di salawat mana salatu apa nabi tarimai nomor 2 istighfar mana salatu nasabak puang Allah Ta'ala nomor 3 pasidakah iya ro dua iya kime memoka tapi iya pasidakah maka daka nang kayaan maka dia nang katau masidakah naria dia diterima ada biasanya ria puji ria deh atau masidakah napa manoko maka tu maka nanti tu di meja deh dia mana mengingi jadi sedekah yang diikuti ucapan yang tidak baik itu sama dengan tanah yang melengket di batu kemudian akan nawai busi dia gagak maka mau cek dek darah tak ada sisa capu sisa tapi setelah saya mengkaji di tasawuf angka pak dongan dan nabi tababu itu yang kadang membuat saya terharu angka pak dongan dan nabi dua nilau buang iya ko masidakai umakku aja na tau masidakai milau dong tau matarimay pasidakah na bali inabita jadi aku masidakai ki aja na tilau dong tau matarimay isuru milau dong magay nasaba iya ko puji riali ria itau masidakai dega ga tau matarima pasidakah ria angkaga tau puji riali ko matarima pasidakah dega ga tau ya ko milau doang tau ikhlas tau mario itarimi pasidakana tau ria gara-gara doanya yang kedua ang kamu papakilona na bita buang iya ko iya ro pasidakana pedegaga apalanna wadi nalolongan karena keadaannya maka saya minta kepadamu ya Allah berikan balasan kebaikan kepada orang yang menggembirakan umatku. Coba kan alingi decit tau purior na kong katau nasabari alena na mario umaku angka katau yalik pasidak ka dia na mario angka ka mario manang nasaba yalengi pasidak ka jadi namo puji riale namo ria ko yalengi pasidak kata na mario tanyami apala pasidak kata lolongan tapi apalang purioran nui umat na nabita itu doanya Rasulullah. Ya aja tak maseke aja tak kada dia tu gajaron ria aja lah biar remoi
Iya tu ampai mata putih itu ulama kita dulu tidak pernah protes itu. Tanpa nama 10.000 karena Allah 50.000, haji anu 100.000. Pasan nih. Dia nama rigaga, makanya puji riale. Namo puji riale. Ko Mario itu mata rimai tatati lolongan apalan. Tanya me apala pasidakana na lolongan, tapi apalan na pariuran noi umat na nabita. Tuh barakat na nabita luar biasa itu. Kemudian agak pipa dongan na nabita ada puang puang iro ummaku nasabak maponco umuruna tapal lepi-lepi nga amala madecen na kemudian dia ko makibua idosa cik di natoki ia toba toki ipo ko dia natoba tapi ako toba ipot ta silewi dece manjaji 10 tegere dia nakapa napake pajabae na korupsi jadi iya nak apa nak pakai pejabat nak korupsi pak maka dia ko maki buat ide ci palepi-lepi ranga ia ko maki buat atas salah ci dina ia toba toki pun na rekode na toba ia ko toba i paja ji dece degre ia nanti ya ampai kong katau cede-cede maka da neraka cede-cede tamarana cede-cede maka da tahu malah satu iya Nabi tamakku manibati nami patamai suruh gamana kamana tulit tamaranaka. Iya, mega tau makoko hak desa na Nabi tanapake patamai ranaka umat na Nabi ta. Hak desa na Nabi tanabaca. Jadi hak desa na Nabi tanapau. Tapi roh hak desa napake untuk patamai umat na Nabi tananaka. Itu kira. Ya na rumai kamakoto tahlilan masuk neraka. Padahal Nabi tamakada ia kona baca la ilaha illallah ia narupa kabaru itapai siratu tau tai kapere na baca la ilaha illallah manci selang masa selap baca la ilaha illallah tamaranaka to malah satu je ya madarika tu mak baca yasin itu wani juma na salah katu nasa bidah masuk neraka mana kaya tau mengaji tamaranaka na iya rokorang ikui baca dia dapat tamiranaka baca nak tahu mengaji tamiranaka malah satu ye magi wakana malasa nasaba iya ro alena napatamai teranaka gara-gara mengaji nanggai teh ko mengaji maka mana kaji khusus kawan di jumama baca yasin baca siang wani-wani iya ko dia ni khusus kami tahu dia ngaji na deto na waji makalaki ini iya kui pananungan ina deceng aga perintah dasar perintah mengaji sunnah tanya wajib jadi kapanpun ya miko kui WC aja nata ngaji napai madam untuk billahi aja nata ngaji kalau mana mau aku meringerang ide na marigaga pak pengalata alam maringi peringerang tapi aku meki mengaji aja nah tapi selain itu silakan baca Al-Quran na syafaat na korangnya pak bu dena pada syafaat lagi Nabi tak okupi neraka nalai umat na matu nasa napasu maloli su Nabi tetap meranaka geteng umat na masuk nanti lo surga tapi ya korangnya syafaatna nalawaki supaya dia tetap meranaka nalawaki na dia dicalaki lala kubur makanya suratul mulk tabaraka tapala lalu supaya dia akan laki pacala kubur ya kociaki hancur watak kaleta utu jasad baca surat Taha sebelum subuh di semua Taha tu semua bu kita baca ya dan ini surah YouTube pak ya makokoe tak ni tanya na Taha na baca YouTube ya megatoni tu makoko apa dia na ngaji ya kemudian ini seperti saya sampaikan ini jadi iya Nabi tak pak bu malah nak gangkul yang periksa rekomen atau salama tapi memang ciri ibadah sempajang aja lalu tak salah ini saya kemarin sempat ditanya Pak Ustaz merepai je ke agama merepai asal masa padale dah aku tahu salah-salah nahi manang kadale musapa napa mau lupa itu malekoi dale alasan nama sapa dale tapi nan lupai yang memberi rezeki kire alasan nak dia nak sempaja nak sebab sibu isap padale
Piku yasang na puang Allah Ta'ala mapunay dali ali ng maturoy. Masa di mo lupay puang Allah Ta'ala na gara-gara dali mo sapa. Mesti na si balikang mo lupay masapa dali gara-gara masampajang. Mana kasih balikan na lupay masampajang gara-gara repak. Gitu kere. Coba kere. Jadi aja lalu babu. Pade rekilona na pinragang ite oto na taurusu talupay taon na. Makoro di, may katungat to to makoro. Bayne naman nasuangang ni. Nanray ni nasuna-suna nalupay bayne na. May katong makoro di. Bayne na makibuarang iway pala, bayne na makibuarang isarapa, bayne na sasakang iwajujun na, tapi nalupay bayne na. Ito gagawin ko Tau madura ka mana ito. Ya kung kalakay makwarbo bacangi surah Yasin na masih jamaah kampo. Dia ke cawra jingi zaman na makunray itu. Ya tiya upa-upa telu makunray para kay laloy. Nomor si di indok mo nasaba dega ga pintu langit tatutu kole na mangilong tak buka mana. Yang kedua istrimu. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya dibanding doamu. Yang ketiga anak perempuanmu. Karena kau tidak disentuh api neraka ketika dia menjadi ahli ibadah. Telu makunray. Indokmu buka pintu na lagi. Degaga. Wali lagi milodom madari lay tahan. Tapi ya ku indo degaga. Semua pintu lagi terbuka. Istri lebih cepat permohonannya diijabah. Kemudian anak menjadi perisai dari asap kubur, menjadi perisai dari api neraka. Nareko pas sempajang, tapi anak makunray. Ya miko degaga na makunray sak barak. Ni gesure etaki buai maiga. Kada cia jaji, aki buai 12. Tentang ke makunray. Makanya anak perempuan itu menjadi syafaat. Iya. Jadi syafaat. Terjaga ya, baineta. Nasabak magai, orang yang sangat cinta kepada istrinya itu tanda orang yang beriman. De panasukku tepat natai ko din na makanja papujin na loko baineta. Yan ang kataw tulipan rasa-rasa bainena ay marajit na urusu dalena. Iya. Tapi kami toje itu makun ray mapan rasa-rasa to ngat katano. Ang kato tuma kacigap. Tapi dia to kago ko siwa de kaga de ka. Makanja mana makun ray do ko siwa. Sabara ko matinroy. Iya. Kemudian iyaro nabi tu makko manibate na makka idaraja na makun ray. Apa iyaro wattun na nabi ta ina dene to gangka na makun ray degaga. Ang kalalo nang kana pertemuan punggawana Yahudi ci di mina bahas. Maka dia makun ray tahu gaji atau barang. Ya miro? Tahu gaji atau barang. Jadi nasilnya kak. Jadi rumah kunraya makan makunraya makunraya tahu gaji atau barang. Ternyata kesimpulannya tetap dia mengatakan adalah orang. Tapi rumah kunraya degangkan. Lai pasisele barangnya. Nak kamajarang inran. Ya kung kabaine na nang kainran na poda kadali baine ko siulan na lepa inrak ko. Onrode nagagangka na makunray. Ang kay nabita pole ina makko manibate na makkay darajat na makunray. Degaga warisi alingi makunray biasa, yalingi si di dua ko arane. Aja ta perote si di makunray. Makalade na ade ci di miyalingi dua tawana arane. De lalo aga biasa tawata.
Nala de cinang kana binta tapi nakal lagi tu bina binta maka ia rone dua tawana ia makun raya cidi jadi ia makun raya ko malakaiwi talu ni tawana pak dua tawana lakin na cidi tawana lena ia rone ko mabaine talu to tawana pak dua tawana lena cidi tawana bainena itu sudah adil. Kalau pada talu ia biko double bainena biko tawana. Tapi disuruh kimak bainnya tanpa bicara tu bapak-bapak itu padahal namanya rocik dia tu nulis 47 makanya upasangi wanita ini sudah diangkat derajatnya bahkan makalana bitta iiko makun raya ko melo ko tama suruga apa mau jagai pakanjaki sempajang puasa syahwat dengan ridhonya suami idi manipite kega pintu na suruga metola tama tak buka manang tanya roni ya makun raimi de ridho suami kemudian syahwat kemudian puasa kemudian sholat ya kong kajanda kue telu mani iya paling lakinya tuh tidak usah mengejar lagi ridho suami ketelu mani menjaga syahwat sholat dengan puasa weh iya dia rone weh masih samupa yan na tu ampay makun ray ko din na sampajang na din ipangajari ko lakay na din ang kanapringara lakay na tatay chala lakay iyo po ko purami mapringara na din na melo may nga makun ray alin na matigan ruso jadi pakanjaki bu logi masige masampajang ang kami mamuja itu hadis sama kada iro makun ray makanja iko kuy bolana masampajang ya ko kuy bolana makanja iko kuy lala kamarana ya ko kuy lala kamarana masampajang magay amangi nasaba iya riolo cik dimi masigi Yahudi ralla nasapa tau tamay salam melong punui nabita lagi si panasarasa sahabat lagi malah da ini tahu biasa betul na dia pernah salang imam mewatoi yewe jadi makun rayena mancaji korban mitau inabita kolawi makun raye masigi sehingga makade ko makun raye o kono bolamu masampaja ya koko bolam o ko kilala kamaramu tapi makena bita iya komelo imakun ray mulo masigie aja muatiagi ang kacapak na hadis makada aja na no ko masigie o ko na bolay iya pe kalau ki umrah aja na talo Masjidil Haram masampanya ko di hotel magi nang kahadis makada sak yang paling bagus bagi wanita adalah yang di belakang. Nah rekode nalo masigi makun ray. Dan kenapa wanita dilarang ke masjid karena aja nalo masigi na palo pasai na palo kantor na apa dia masalah. Iya. Loki mabere jama buat i maiga tu apalan na bere jama ajene ki oko bolata na pamalala lo masigi we tali repa tu apalan na pada ko tolo umrah ka cicang angkato pa boleh yaki borang ko suruga anna pulo na kamara na nasa nabita tasi dia kamara silo pakita si didatung ke pakita iya makanya aja na ko pamasigi to majenne okoy bolata majenne ya ko kuy bolata na WC mi aja to ko WC we sama asamo tapi makarro bisa liwan na WC we ton roy majenne ya ko majenne ki husu memang tapakanja ki ko to majenne ma bismillah ki pakanja ki paringarata supaya makanja ika husu atta masampaja ya na deta husu majenne deto tule husu e masampaja magampay tanray ya nang katau de nule husu es jenne na masalah ya na makanja mo jenne ta insyaallah husu ki masampaja. Wudu itu sangat mempengaruhi sholat. Iya lang kata umajin na tulimanan na. Kati nasa sasay pulong matu abu sikap memang nasa kati nasa maparedewa ka itu apa makalimon maju lumata ay lagi matu din na uwe. Ya ko masampaja gitu na lupa itu bakal sen rekatan lu digaji ropa ni kan. Akatan luka kaji rosuyu dapat akadua. Lupa imanang itu. Iya. Makanya kau bere jama kita menyamang. Iya. Tu agama itu Pak penting sekali. Toki aguru ki Bu majelis taklim.
Guru ki paya makun raya nak guru na insyaallah pamega tu makun raya na pahangi na tunda-tunda sampajan na tama ni loroy dia na sampajan tati dua pime na sampajan halangan tati 10 dua liwa 10 5 menit na tama loroy monri mak bisa panne si tangana si di tapahalangan maga ni ko makiro iya makun raya makewe lai surut to lai sampajanna ko paji halangan matu mesti na qada yaro sampajan lorona nasaba nadapi iloroy na dena sampajan iya nariyasa menjaga sholat iya ko tanadapi loro na halangan na lebata sampajan tatolay ibi ko paji itu yo porone dena halangan itu zaman narone dega lampu merah materu iya. Tapi ya narone di nasampaja bahaya tau pak iya ko ya mau ibadah ta jaga iro aja ta maselang iya tu dale anu purana to roko Allah taala asap padale muki apa angka palana masa padale iya ko meki mega palata namu wai rinu mi makwa pahi lainung wat dilologang 10 palang 10 baraka tergantung niat iko to malawe aja na langsung inung ya katani-tani jolo na sa taupan dari tapah hakiki ni baca salawa kure baca salawa ini akan epon tapanca jenga ngapa burai ya wae ko tanu kure watakaleku epon tapancaji wi ya wae untuk supaya magala ka makasiwang tapak baraka ya wae pungi supaya deu pigau dosa epon tapak baraka ya wae ko winung ipungi sumati nulu ka makasiwang supaya tak tambah tapakku epung ya wae ko winung ipunge tapak baraka ka nga tapas salama ka nga iya kong katau patim yan cede teme tanyakan nih epung ya wae aja tapassu malalai jalur kancing tapi okko na pusat ko tapassu ko ngaja na panrasa-rasa ka untuk maloli sulo WC napa bismillah ki tainuni cidi si botolo wae tapi 10 baraka ilolongan dilalenna nasabah apapun diniatkan itu akan didapatkan yo pui di wah mendadak sak di surau iya jadi itu anu apa namu meki manre makotoro epong iya anrewe kotame tapak barakai epong iya anrewe tapak katapancaji wi pakedo supaya mata dati untuk makasilian aja na to makutu tajagai ko tame andre tapancaji wi pajaga Korea supaya dia wakibu dosa illau dongi jadi semua yang masuk itu menjadi doa ye ko tamai na bantu ki supaya iman tetap terjaga maku itu to pandrite empe de langsung mandre yo po namun re mako kuasi galulu ya sinai tala coba sih ga imonri pina bismillah sisa nama pak diwat tanape makan Allah pun napai mahinga nggih. Ini pentingnya doa. Pak mega tolo umrah, mega tolo. Tapi aku ya aja natalo li sulo umrah. Iya, ku cican nasi taung. Maya tu mega toni. Cican 5 tahun. Apa mega kau kosona? Mega kau kosona dan ibadah pribadi mi. Napa di kong kagaga pak ibadah sakral atau malau li su jamai. Tak detu sakral na. Tatana ini gare tau pamulangi pole umrah si bata wa katalui na lawe maga papinadinna padaga sakralnya ketika pertama berangkat dan yang berangkat berulang-ulang dewat tengi lo de makaraka maki makana teng ustaz dalam mengumrah dewat tengi tapi angka ibadah makan jalan da makokoe agah tabantu itu kasih tabantu pak kepala korange tabantu anak masih sekolah tabantu apa iya ro mana nunga ngapalan angka pondok madrasah angka madrasah may bagong ko masigita tabantu iya ro magi wakada iya ko pasantren ibang makwaro amal jariana telu aga waladun salihah yadaulah mana sani apa anak soleh yang mendoakan apa iya ko pasantren mana anak soleh tanya anak salah anak soleh pasti dilodongi yang kedua sadakatun jariyah manasa sadaka jariyah apa iya ko guru nama pak guru anak-anak yang makapala apalan pak kepala apalan na guru na ipasipulung nialet tau masjidak kay makibuah bangunan nasabak dega pak kapala dito ga guru mak pak kapala kan dega onron na
Tasakamay siya de apalanero kumabangung imakoro liwa igan napa makuan itu nak kada nabita tau bangunge masigi yaki buara bolo ko suruga pak liwa metega na apalana pak bangi apalana pasari-saringe apalana jamae apalana imange apalana pengurusue ipasipulu manam napa yaleng pada ganero yaleng ito mak bangunge masigi tapi deni kurangyo na apalana tapi imange dena lolongan apala pak bang mak munge de nalolong apalangi mang tapi tau mak bangun masigi nalolong mana ngero pamagay dega ga tau bang dega ima dega makmu dega pangurusuk dega pasar di masigi kene dega masigi ya na tu ampai kong ka tau pak mak bangun masigi namu masumbang pa masigi teh masumbang angka bola atau kusuruga aja ta maselang Nabi tamakala mambana masjidan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan istana kulana suruga namun eta sampajang maka dia sampajang stas masumbang namun dia sampajang angka to bolata dia minta taman iyalah satu talang pangika maparoy sadako na saba taloy wilaya na wonroy sa 9 hari di Papua baru ke Kalimantan 1 minggu baru ke Palembang 3 hari kembali lagi ke Kalimantan 4 hari baru ke sini 3 hari di Sulawesi Selatan kemudian kembali lagi berangkat ke Kalimantan di maparoy sadako itu gara-gara main hanya karena memang ada mayit yang merusak suara ya rumah restoran nama dari Pak Kontak karena magnetiknya terlalu besar itu menarik kita suara itu ada beberapa masjid yang begitu jadi itu merusak suara sebenarnya tapi mana samutan kali ngadi iya kayak kan ikan karona bu nah lupa ini kena gangka oh naingar lagi bu gangke rumah bangun masigi lolong kabolana dia datang suruga makanya asam pajangi tasidaka supaya tamaki nang kabolata tapi angkat tu bola angkat tu tay bangun na bola ko suruga bu maka tandro ron uki cupo na suruga itaro angkat tu bulu na suruga kega taude na pangewang na pakalangi elena na sabaci isi salah tahu tujuh tapi dena pangewang na caurangi alena na sebab cisi salah maka dia cocok kak tapi ya koma pangewang ya si salah kak taro na mengalah ya tuto ya kibora bola matandre kuilalan na suruga yo pwede sesa nasan namo salah kak kumewa mo katawa ko ato nasa de agato kato salah to na itu na to mewa umur ya itu jadi masalah itu tapi itu kakodi alhamdulillah degaga kapa din ako iya kemudian iya ronabita pak bu tahu de nagaga tahu pada sak barakanna de to nagaga tahu pada tanre na papujin na loko bainena termasuk Khadijah jajiyang kanang kanabita na terlamba rewa na denaw to Hadijah bukar ng pintu ato na makato-kato apa iya ko nabita makato-kato halusula da dena pada ini layakatan niyo pala cataga ini rongko pura pirongko napa makato-kato ya nabita makato-kato halusu dena na nasa matinro ni takalay matinro meman ni liu ni nabita ko yolo na pintu na pas subuh inoto Khadijah na bukay maka de nabita langsung bawi liman na baine na milawadang pamaraja na sabama kali terlambang kakasirewa ni coba gede yo buka pakai ni di khai ga tapat tu makan mana kam lama ko makun re batin rumati itu nabita
Kemudian makan jalan tu pak burana nabita Khadijah burai yana tu nak nabita ia kodena nama sengar Khadijah de nagaga makun rei masengar onrola de nak taruh pas sengar Khadijah padahal 40 tahun na ibu bayi ni pun nabita 25 tahun umur na nabita kalau lu campenga pu bayi ni janda dua malakai dua tu anak-anak Hindu mana ngasanda angka cidi ahli sejarah maupun umur na cidi iya naro nabita na pubaini Khadijah di umur 40 lejitannya tu malolo na makun rai na masengar tania maka kamaki malolo ka masengar ide namo mato ako makanja me matui ha dah jatah kana malolo makai ka malolo de na isenga tania tu lolo na aja takana matoana ya ustaz de tania apa Khadijah 40 tahun umuruna ina makko mani batena nabi tasenga magai ia korewa ina bitta pole ma dakwah rewa ina bitta pole ma musu ina tapayampeha nabi tani paliu ko popanna Khadijah o kometui panna Khadijah paliu iya kata naiki bu biasa mo tapaliu-liu lakay na kupupatang baine kunru memang angkat tu dakwah ilmu sekarang yang terkenal itu agak dikenal sekarang ilmu neuroscience. Di sini ada rumah sakit. Menurut penjelasannya maka magi rona binta. Nah, memang ternyata iro cakung ukir pusat sarapel kulit luar otak kan hipokampus dengan amigdala itu. Nah, kulit paling lembut itu adalah paha. Ketika dia bersentuhan dengan leher, maka itu menjadi terapi tersendiri. Magi patinju ko pure matinju pajai ronde kasih di nyelenges batu ditaruh ko cakonna. Pak macakke supaya sarapnya tidak tegang. Jadi ya ko masesay tahu ini palio ko popange manyamat tu papina dinna. Yana tu ampai tau sakaratul maut pangkangulutio ko popange supaya menyamang lakai takong kay pole matakko maga tapaliu ko popatabu napata sapu-sapu lunna makaleto pandritay iya ko matinro yo ko popamu lakay mo 10 mili mamane matinro na chau ko sijang yo kon rotinro itu bu ta coba-coba gare ko baja yang kay lakay na tajaga iji lakay tabu pamakatuji ka makunray iya minamagaya watu nanadara sisan na mapura malakay di na jampang yalina masusa papina di na lakay na nasalay wi janda ba ni na mabalos mawe magi aja janda ba ni na pirang janda maninapa magasane masa kingker agak kesana bu agak sana maskara sakingker agak ay pajai ini pakai ya bu angkat tupung gawana skincare so gimana malibola makaraja na di tamanan na pakai lo makalaki makanja mage agak lo makanja na salingku batiro lakay jana enggak pabelo skincare lagi salingku lakay na palagi ko ini aja na tania maka na mapu aja na jeta na mapute tapi mawolo pala liman namo maga pute ta ko limata musu kide to kapas sengar ta coba nih gare komedyo kalakay ta kasih senyum lebar ale memang senyum terindah napata sapu-sapu palipalina tapodangi kada salama kideng utajang itu rewa tulina senga ki angka kirewa si jaki gare dupaiwi napata patula ko kadere napata tanay aga waki borang sayang kopi teh atau air putih ya ko makale way putih bawan na tabawi sarana napakilo maki borangi manyama papena dinna
Pure tapalina kawai pelana na patapodang maka istirahaki dulu saya meka maki buarangi nanre meka lo masarayangi anre tappa matanna papinadina monro boleh yo pokode panatuda kyo boleh mamna pangka dele betul masih mama au mana kamana tahu makon na cau-cau wartawan panatuda tahu ga kato-kato tumakuray pada jasa magi na mega ronin na birang yung kuwarko pinanya ko bola nasa bayo ko kiwarko pitane pasang apa pak maki makan apa pak iya po ko kibolan kyo pole mana pangka awe masih sekali balas mo no wita pe mo tapi kami itu ketani lah kayak bu pernah dicurigai kalau ikut jok kayak dia nak pau ke bawah, nah itu bahaya. Kayak dia rolnya dia tu biasa surprise. Ya kau meki lah tu bola tu, tapi si Beneta. Kalau kau nak lalangnya di, menuju nak lo boleh. Mungkin sekitar setengah jam, 1 jam nak pekalat tu. Supaya mak belum mengilat Beneta. Aja nak kena surprise. Ada surprise. Lalu nak boleh ada purang yang mau belum mana ingat. Ada surprise. Makanya dalam agama itu pada miko meki lo bolana tahu tapodangi aja tak adalah tu pinirita de tidak boleh kalang kabut. Makanya itu biasa waktu Nabi tayutu sutel yolo angka jok pala yolo na podangi makana medon kayano si anu si bawa angka jok kolalang itu untuk menyampaikan apa di HP yo buka kokoka menyamang kita menuju rumahmu OTW wah selesai. Iya supaya aja nakalang kabu tahu boleh deh nagaga tahu malagay kama bay deh nata boleh iya dega golana dega ko pinna dega na pasadia capu gasna na palatu kinasa di nakibor lagi bay pala ni gasur ko latu bawa makiro itu agama mengatur itu iya itu gaya surprise. Jadi penting sampaikannya Pak maka ketika makunre tapi makunre makukuha menyaman HP na menyaman iya. Yang pai mega perceraian terjadi makukuha apa pada jagomanan nih iya arwani we dina na malada manu masasa apa angkanya asal laundry iya iya di makunre ya kode talayani lakai ta masalah memang mani tapasak mamani na manasunan ri ya todo ka bama ni makalalo tau COD mana mani matalipon mani makulay gusto to ya to namo sulara na lakay na tawi mana to sasaka gi makulay gusto ya dito kaga ko makit pili maniaga dito kaga enang kabay ni makoro pa tambay bi ega makura jamangi buat kemudian pegaiwi salawa elo nabita nasaba de nagaga ibadah telun rupa barakana kecuali salawa magai cicangi masalawa puang Allah Ta'ala walai pamasya ke 10 cicangi masalawa malaikat milodongangi mangolo di puang Allah Ta'ala supaya dampagi dosa cicangi masalawa Nabi Muhammad SAW terimai langsung kemudian dia akan memberikan syafaat kala yaumil akhir. Pegangi salawat engkau nak salawat ro bacangi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha pak bure ya ro yenang kala sakta nadena angkat tangan ni dokter roe baca ke siratu ya napati lo barakana baca ke siratu yenang angkat tangan na dokter roe maka dai ide juga pak bulan ala samu masih uji coba ai baca ni ro salawat yana riasa salawat tibbil qulub Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim ya kumigala anda ya gaga tabutuhkan maka dan kerona aku masih koleh angkatiro kasih di masih koleh angkatiro ci dibuti angkaro ci di de pagaga jamanna angkaro salasa ini de panalah kaye angkatoro aku de gaga to pau-pau yena rota baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin tabaca kapitul 27 insyaallah magai lai mudahkan engkau hajat-hajat apa lagi kan
Cila dah dipacangin. Mako bami pe uluna di nafalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Tabalan. Depa. Au. Iya manna pe tamalkan. Tapalamu surah Al-Insyirah. Tapala Al-Insyirah. Semua sang Al-Insyirah. Alam Nasr. Tabacai akasiratu lalan nasyesoy. Kasiratu sesosiwan ni. Kasirati baca aja na tanawanaway ni makadang kamu ga zaman nanakku kin rimon romatu majama aja na ya banna ru tabaca kasiratu Al-Insyirah tapan nanungang setiap hari namo halangan ni tabaca tidak masalah karena dia adalah wirid baca saja terus aga barakan insyaallah wa Allah taala napalinna kangi anak ta ukun romatan re kung ka urusatan lumuyang itu surah khusus akasiratu tilawi barakana ya napura na tabajak sila ay 200 ko ilay 200 ko tangasoy 200 ko saray 200 ya 20 ko subuy 20 ko loroy 20 ko asaray 20 ko mangaribi ganun ya komeki cica tudang cica na tapi me gala metala itu tadi jadi 20 biasa kita pak guru maka dah ya kita selesai masa sampaya perlu ipalin na ilima atau kuwatangi sebelah kiri ibu jari agak didorong sedikit naik baca alam nasrah ketelu kulallahu ketelu na rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir dibaca ketelu agak gunana ya kau agak tak bermasalah selesai memang napakilah tu tahu merusuh kaki kaum ka agak-agak masalah dimudahkan barakatnya napa degaga na takasiasi ko napa barakai ko ngalata tapi baca rona rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir buat temudahkan wala tu'assir aja terpersulit akhir di apa lagi maka malampir ada Ustaz Salam Nasr boy maka angka papunco salawat Jibril sallallahu ala Muhammad wani sining baca sisap wani salasa sisap buto wani araba sisap buto wani kamis sisap buto wani sabtu sisap buto wani ahad sisap buto khusus malam Jumat juga 1000 tapi selain malam Jumat wadingi tala wadingi bagi-bagi misalnya 200 ko ilay 200 ko tangasoy 200 ko rewengi 200 ko wani pas 1000 tapi 1000 tapi aja tilaw doang sisa buban na tabaca wani Jumapi tasampaja sunnah haja 2 rakang napa tabaca ka sisa bu 1 kali duduk angka agak-agak ta cinela dak tilaw ni ya kung kataw mak bangun pasantren tasuri mamalkan niya ang kataw mak bangun bola na ciajaji tasuri mamalkan ang kataw may mak balu na di gagal ang kataw ko makutanatana niya ron na balu tasuri mamalkan insyaallah barakah na itu tapi sisa bu tapi aja ta pakai milaw dong wani Jumat pinapa to milaw dong sisa buku wani siningi wani Salasa wani Rabu wani Kamisi wani Sabtu wani Ahad 1000 malam Jumat juga 1000 tapi abi ko wani Jumai cicam mi tudang de nawat dingi bagi ya mi rolangi wadi mu bagi-bagi ya kong kahajata insyaallah si Sabtu de to na meta makrabami itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ya ro cinampa ya ko si Sabtu de na kan na 10 menit arwami meneh ko si Sabtu cinampa ya ko to mah HP wah tas jadi nama ingat maka agak
Iya, itu. Jadi saya sampaikan ini solawat Jibril asanna. Utamanya ibu-ibu nasabah ibu doa tak tu mustajabah. Tilau doa ngangi anak tak, tilau doa ngangi lakai tak. Aja tu si lady tu si susai lakai tak. Tilau doa ngangi anak kalimah mengaji. Padahal dia nak kalah. Itu pak itu makun raya aja tama cocok aku mang kai lakai tak boleh amma ko ki ya kong ka masalah na tapodangi kala sabara ki deng angka tu hikmah oi tak pamatanna yo pokong kai lakai ye boleh nang ka masalah kala berupai bakal miming ka ni gasur ko andre ni gaga ya ko makwanya tu nabita apa lawi go wahira malodi sunabita mon rokorok Ahadija malodi sulo bawang yandre sisanna la runtuk ko malaikat Jibril ni karokoi lari rewa nabi tamaka selang dakhili kalamuya maselang nabi takalare gawita aga nasa Khadijah idi na tauliwa kanja dega haga jata dena mungkin anu maja itu bitani anu madece itu kere tangaban ni na rewa lakay na maselang tin lima mata apa boleh gua hirah tapi patanang ngatindak ko bayudin bagay di kong kalaki tapuli makan datang abad na runtuh pocong nalat tu boleh tenre tak makan berupay palopo makan memang padahal dia kena itu ya jadi itu penting saya wasiatkan mendukung suami tadukung ya tapi di lakaye kong kadita talingi baine tanali na makatan lima barakat aja na di makatan lima Pak kami tu lakai le mana perikanto gidin. Engka tu talingi baineta ya nang kalakai lolongan di 5 juta na 3 juta na pitangi bainena ya tu 2 juta capu batu matu dia sakalagan li. Dia nak baraka. Ya to ko puramoy nakatanima na makunray na patilaw pe mamakala talenga di 2 juta nang kau perikanto wakatani insyaallah. Iyo pokok nalang kami menginap penaling tak di bawah mati tulis sakalaga muli iya makita ya to na pura mo nakarawa makun raya di mabarakai tapi di makun raya to si tappa makatan ni di tappa manap bulak batan alu piwali kuan suwa aja pak bunulah kai itu makoi pak mega makokoi ini yang terakhir mega makoko apa aja agak ko boleh dia juga gunana Mega panne tak 20 losi talumian re namun yoro panne plastik tobi hadiah rinso oring makai yali yo kimana ngasang jijo kola marie ya moro panno yo si toli pake sabbo ina bawi lo pasay na tempere yo ndo kasina ngire waju-waju kola mari mak jiji kemana makai ballo ya mau tu daster itu 5 kiking itu lina pake ya kira penne plastik sirup gesah cerik penuh si kepok lobo kepe daster sope padahal angka mana mungkin lah mari mak ballo dia ini pakai tegere malito ni Gucci tegere egan naga rumah solak bawah itanai mana itu matu patapula sona deni pakai wajujue diminta pertanggungjawabannya kala di hari kemudian tapula sona egan na waju-waju ya sorot jai apalagi ke majelis taklim tanya aja majelis taklim majelis seragam dari lalu kayak dewa kalau majelis seragam makna majelis inran ni kau pada nalimpa sarojai nang kasih lah iya maka tanah maka kanja aku maki itu pakai tas sidak pela kaita iya masambu bulu mata na perlu ku sidak pela kaita deh mayaman iya nama kayak kemakun rai boleh masuk apa bitimun aku minta makamara dia pernah beresalan na lobe lah kain biasa tuh wanita idaman itu anggun di ruang tamu gasit di dapur biasanya anggun makanja pakaian
Yang ketiga gesit di dapur. Deno ni cangkiri na najaji way pelan. Seksi di kasur. Alami maniwaju kami na manipi. Eko to mesi dapela kay aja na mabuku mana ngalilili. Napay makusok, napay mabasko, napay owe. Angka tu dastar ko sentral losok nomor 2 leko lokana angka ko total lo si tinro mapamulay asi res na latu yawa. Dastar praktis. Tapahan ibu, ini sa pamagay kasanangan suami di situ keridhaan. Ya kumasenang ya tinala kita insyaallah dia nakakita-kita. Tapi namo maga tandre na baca-baca ta, namo igan na pak dongat ta, naleko tu masusay papinadi na pasti lariman. Denon robolai. Makanya saya wasiatkan jangan pernah menjadi wanita yang dilaknat oleh Allah. Kega orang yang dilaknat itu adalah termasuk orang yang selalu memberikan kesusahan. Makanya yassir wala tu'assir, mudahkan jangan persulit. Semua itu pancaji bola atau kutu rahmatan lil alamin. Anak-anak taja tasusai wi majid nang kamakun rei pananakang natat dia anak naman na moto anak na muro takajan na cai di sini suruh dia anak na cai si boleh dia na pe bang ya handuk na cai di sini ala na baju na sekolah na cai si milayu dui ma cai topan no ya anak na sekolah na cai di topan reo pula sekolah na de perbagi tasal ma cai si awe suruh lo mandra na mandra ma cai si pure mandra na antar bang panen na cai di si suruh lo mengajar na muro batu-batu na cai di si boleh mengajar na tu limon romanoto ma cai si awe te metono le bade ceng itu ditanggat tangora alon sampai masih jam toa ya iya nama kada tau pandai te kome ko manipis runtu nabi tapatapulo so na patapulo ni naje mo cai kong ka tau dia nama cai patapulo so na patapulo ni insyaallah wad disiruntu nabi tayat tule ka perang mengaku me maninasad de iya. Perbanyak salawat dan salam kepada Nabi. Saya kira ya wasiat kange mudah-mudahan apa barakah ibu Allah Ta'ala. Ada beberapa hal sebenarnya dalam kehidupan ini Pak perlu meneladani Rasulullah, utamanya kasih sayang dan kelembutan. Jangan mendebar fitnah. Hati-hati sekarang dengan handphone, pertanggungjawabannya besar. Ya ku sisak butong mite berita, sisak butong ri bertanggung jawab. Hati-hati men-share sesuatu yang tidak jelas. Ya kotis sagi makada kemarin kan itu ada yang penganiayaan ke orang tuanya yang di Makassar. Mempesenya mitai, makanya saya tidak share. Hal-hal seperti itu tidak usah di-share karena tidak ada juga manfaatnya. Palingan kita bisa buat status bahwa didilah anak dengan baik, perbaikilah doa supaya dia bisa menuntun kita bukan hanya di dunia. Karena men-share itu bukan hanya menyakiti perasaan tapi juga banyak hal. Jikong kagaga maka dari itu kagunaan aja kau taleh aja bawan. Iya, lebih baik menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan.